ngaya makuru yihutirwa kano kanya rwose udakwiye gucikwa inkuru ibabaje ikaba itugezeho kano kanya. Ni mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu muhanda Gicumbi Rurindo, aho hongeye kuba impanuka hapfa umuntu. Mu karere ka Gicumbi mu muhanda werekeza Rurindo kuri base habereye impanuka yaguyemo umusore w'imyaka 24 y'amavuko. Imodoka yamugonze niyo mu bwoko bwa Toyota Coaster. Iyi mpanuka yabaye ku mugoroba kuri uyu wa mbere Ukuboza 2024 mu mudugudu wa Miyove mu kagari ka Miyove umurenge wa Miyove ho ni mu karere ka Gicumbi. Ababonye impanuka bavuga ko ishobora kuba yatewe n'imiyoborere mibi yo kutaringaniza umuvuduko w'ikinyabiziga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco yagize ati hatangiye iperereza ku cyateye impanuka. Umushoferi n'ikinyabiziga bafungiye kuri polisi sitasiyo ya Byumba. Uyu muhanda Gicumbi base umaze iminsi uberamo impanuka, aho mu cyumweru gitambutse nabwo habaye impanuka y'imodoka yaguyemo umubyeyi Chantal wari umushoramari mu karere ka Gicumbi. Abaturage bavuga ko hakongerwa ubushishozi bwimbitse ku gukurikirana ingendo zikorerwa hagasigasirwa ubuzima bw'abaturage. Reka twese hamwe rero tugire tuti Imana imwakire mu bayo. Umuhanda rwose ibyawo byigwe kandi binasubirwemo mu by'ukuri. Reka dukomereza amakuru yacu kuri ino nkuru igira iti kera kabaye Perezida Paul Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi bagiye guhurira i Rwanda. Amakuru aturuka i Rwanda aravuga ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku wa 15 Ukuboza bazahurira muri uriya murwa mukuru wa Angola. Ni mu nama y'inyabutatu abakuru b'ibihugu byombi nta gihindutse bazahuriramo na Perezida Joao Lourenço wahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza mu bibazo bya politiki bimaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama igiye kuba nyuma y'ikiganiro cyo kuri telefoni ba Perezida Kagame ndetse na Lourenço baheruka kugirana. Ni ikiganiro nacyo cyakurikiye inama ya gatandatu ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Angola baheruka guhuriramo. Ni inama yasize u Rwanda na Kongo bemeranyije ku nyandiko ya gahunda y'ibikorwa bya gisirikare bigamije gusenya umutwe wa FDLR Kinshasa imaze igihe yarinjije mu ngabo zayo. U Rwanda rugaragaza imikoranire y'uyu mutwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka nyirabayazana y'ikibazo cy'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rundi ruhande irushinja guha ubufasha umutwe witwaza intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwayo. Ba Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi bagombaga kuba barahuye muri Gashyantare uyu mwaka, gusa birangira bidakunze. Ngaho nguko reka twerekeze kuri ino nkuru mu gihugu cy'u Burundi, aho inkuru igira iti umugabo yishe nyina n'abana batatu abatemaguye. Ubwicanyi bwakorewe abantu 4 bo mu muryango bwabereye mu gace ka Nyabigozi ni muri komine ya Gisuru mu ntara ya Ruyigi mu burasirazuba bw'u Burundi. Hari kuri uyu wa gatandatu ushize tariki ya 30 Ugushyingo 2024 uwakoze aya mahano nawe muri uyu muryango yatawe muri yombi na polisi. Ni umugabo witwa Pascal Baseka wishe abana be 3 akoresheje umuhoro, abakobwa 2 bafite imyaka 7 n'umuhungu wari ufite imyaka 2 n'igice. Uyu muhinzi w'imyaka 47 yishe kandi nyina Marie Ntakamurenga w'imyaka 39 akoresheje umuhoro. Umuyobozi w'umudugudu wa Nyabigozi Pascal Nyawenda yemeje aya makuru, yerekana ko icyateye ubu bwicanyi mu muryango kitaramenyekana. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace agera kuri SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru avuga, Pascal Baseka ntabwo yumvikanaga n'umugore we. Umuntu wa 5 yakiriwe mu bitaro bya Kisuru nyuma yo gukomeretswa bikabije na Baseka. Batremi Runiga umuturanyi w'umuryango wagabweho igitero agerageza gukiza abahohotewe. Pascal Baseka ubafungiye muri kasho ya polisi Igisuru. Abaturage bemeza ko arwaye indwara zo mu mutwe, yari yaburiwe irengero byibuze ibyumweru mbere yo kongera kugaragara. Ni amarorerwa kabisa, ni ibibazo isi irashaje. Reka dukomereze kuri no nkuru igira iti ufite umutwe ugira uti umukobwa yahaye umumotari 400 amwanze anywa ikinini cy'imbeba.
umukobwa wo mu karere ka Nyanza birakekwa ko yahaye umusore ukora akazi ko gutwara abantu n'ibintu kuri moto amafaranga angana n'ibihumbi 400 none bikaba byamunaniye kwiyakira. Byabereye mu mudugudu wa Kabona ni mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana ni mu karere ka Nyanza. Abatuye muri kariya gace babwiye umuseke ko uwo mukobwa ari mu kigero cy'imyaka 27 yitwa Mushimimana Ferorine aho yari asanzwe ataha iwabo. Uriya mukobwa usanzwe akora ubucuruzi buciriritse bivuga ko yakundanye umusore umumotari ku buryo bari no mu nzira zo kubana. Amakuru avuga ko ubwo uwo musore yagaragarizaga uwo mukunzi we ko moto akoresha ariyo yabaga yatijwe, nyamukobwa atazuyaje kumuha ibihumbi 400 ngo yongere agure moto ye bahereho babana. Umukobwa akimara gutanga amafaranga moto ikagarurwa, umusore yatangiye kumwereka ko atamushaka, birangira yishakaniye n'undi ndetse n'ayo mafaranga ntiyamusubiza. Umuseke wamenye ko kuri uyu wa mbere Ukuboza 2024 umukobwa yatashye iwabo avuye mu bucuruzi bwe buciriritse maze yishyuza wa musore kuri telefoni, ibyo kumwishyura ntiyabyumva. Uyu mukobwa ngo asanzwe acuruzanya na nyina, ngo yari yatangiye umubyeyi we amafaranga 1000 mu itsinda nayo ayamwishyuje, nyina ntiyayamuha. Niko kuvuga ko na nyina atamukunda, bikekwa ko yahise anywa ikinini cy'imbeba. Ese umubyara niwe wabanje kubibona ko umukobwa we yahuye, yihutira kumenyesha na nyina amubwira ko amafaranga yariwe n'umumotari atumye yiyambura ubuzima. Ngo bahamagaye moto ngo imujyane mu bitaro bya Nyanza. Kubw'amahirwe ahagera atarapfa, abaganga bakaba bari kumwitaho. Inzego z'ibanze z'aho batuye yabwiye umuseke ko ibyabaye byose iwabo w'umukobwa bari bagerageje kubigira ibanga, gusa kubw'amahirwe atapfuye ahubwo ari kwitabwaho n'abaganga. Amakuru avuga ko umusore kutemera kubana n'uwo mukobwa yamujijije ko yabyariye iwabo, bityo batabana n'umuntu ufite umwana. Ntabwo byoroshye kabisa. Birababaje cyane. Turacyari mu makuru rero hano. Reka dukomeze n'andi makuru rwose. Ni inkuru isa nkaho ya kandare. Reka tusome ino nkuru nkuko mubibona ngaho ku ifoto. Kigali imodoka yagaragaye hejuru y'inzu y'umuturage. Ni mu murenge wa Remera mu mujyi wa Kigali ku mugoroba wo ku itariki ya 30 Ugushyingo 2024 habereye impanuka y'imodoka ubwo umukozi wa hoteli yasabwaga gusohora imodoka mu gipangu cy'iyo hoteli ahubwo akayijyana hejuru y'inzu y'umuturage. Amakuru avuga ko umuseriveri wa hoteli 525 bamusabye gusohora imodoka mu gihe ari kuyisohora ayijyana ku nzu y'umuturage. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Manuel yemeje iby'iyi mpanuka, avuga ko habayeho uburangare ndetse ko nta muntu wakomeretse cyangwa ngo yitaba Imana. Ati iyo mpanuka yabereye mu kagari ka Nyabisindu umurenge wa Remera akarere ka Gasabo ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 30 Ugushyingo 2024, aho ishobora kuba yatewe n'umushoferi utakoresheje neza tureba nyuma cyangwa se retroviseur. Yakomeje agira ati mu bigaragara byatewe n'uburangare, imiyoborere mibi no kudakoresha neza ibi tureba nyuma cyangwa se retroviseur mu gihe shoferi yavaga muri parikingi. SP Kayigi yasabye abantu kwitwararika mu gihe bagiye gutwara. Ati abantu batwara ibinyabiziga ntibagire ubwitonzi, birinde amakosa yo mu muhanda ayo ari yo yose yateza impanuka. Nanga dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, twizera ko yabanogeye. Ariko mbere ko tugana ku musozo, reka tushake rwose tubashakire n'inkuru reka dusoreze kuri ino nkuru kabisa irebana n'umutekano w'u Rwanda, aho Tshisekedi mu mujishi wa Paul Rusesabagina na FRN wo gutera u Rwanda.
umutwe w'iterabwoba wa MRCD FLN wongeye kubura umutwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo nyuma yo kuzahurwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Paul Rusesabagina wawushinze. Ubwo Rusesabagina yarekurwaga ku mbabazi za perezida muri Werurwe 2023 nyuma y'imyaka isaga ibiri afungiye mu Rwanda ku byaha by'iterabwoba byahitanye ubuzima bw'abaturage. Kimwe mu byo yijeje ni ukutazongera kwivanga mu bikorwa bya politiki n'ibindi bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iryo sezerano yahaye Amerika na Katari byamwishingiye ko ngo ahabwe imbabazi ntabwo yigeze aryubahiriza, kuko nyuma y'iminsi mike asubiye muri Amerika yasubukuye inama n'ibikorwa byo gushakira amikoro FLN. Amakuru yizewe igihe ifite nuko leta ya Kongo yinjiye mu bufatanye na FLN muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo uwo mutwe wiyongere kuri FDLR isanzwe ikorana byeruye n'igisirikare cya Kongo. Ingingo iyo bu bufatanye yanazamuwe n'uruhande rw'u Rwanda mu nama iherutse kubera i Rwanda muri Angola iri guhuza intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bahoshe umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda rwagaragaje ko bigoye kwizera uruhande rwa Kongo kuko bava mu nama bakajya gukora ibitandukanye. Aha batanze urugero rwahwereye ku nama ya gatanu yari yabahuje mu Kwakira 24 kugeza ku itariki 25 Ugushyingo, ubwo bongeraga guhura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari imaze gukora ibikorwa 27 bivuguruza ibyananiriwe i Rwanda. Muri ibyo iki gihugu gishinjwa ni ugufasha umutwe wa FLN ukava mu gace ka Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, ingabo zabo zikaza hafi y'umupaka w'u Rwanda mu gisa nko kwitegura kurutera. Aya makuru bivuga ko yagejejwe ku muhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yabazwaga icyo abivugaho, yasubije ko ntacyo yavuga kuko bitari ku murongo w'ibyigwa. Rusesabagina akimara gufungurwa ku mbabazi za Perezida Paul Kagame yahise akomeza ibikorwa byo gushakira amafaranga FLN, ndetse we ubwe yagiye yumvikana kenshi avuga ko atazarekera politike. Hari amakuru y'uko u Rwanda rwabimenyesheje Amerika atuyemo ndetse rugaragaza ko bihambanye n'ibyo yasezeranye arekurwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe aherutse kubwira RBA ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho zizavaho ari uko rubonye ibimenyetso simusiga by'uko umutekano warwo udashobora guhungabanywa n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Hagati ya 2018 na 2019 nibwo FLN yagabye ibitero bitandukanye ku Rwanda n'ibitero byiciyemo abaturage 9, abandi barahungabanye bikomeye, abandi bakurizamo ubumuga budakira, hatwikwa imodoka nyinshi ndetse hanasahurwa imitungo indi iratwikwa. Ngaho rero iyo niyo nkuru dusorejeho, nizera ko amakuru twabagejejeho yabashije kuba banogera. Mukomeze mugire byiza cyane. Bye bye.